Koze baphambukele ngisho endlini yobuKristu ngoba batrainwa besakhula emncane ngalokho amfunza uthwala isiciko sakhe uphaphamela ethwele isiciko sakhe ethungelwe ingubo zakhe semncane uyaphawulwa ngala ekhula njalo nawazali wakho unduzile naye unesiciko sakhe so bamqeqeshela inkomo yabo bemakhela ukuze angazame umKristu lo ungadibana naye uzame ngayo yonke into wazi laa nto atrainwe yona eyethi into iphili ayinophinde ikhutshwe xa sifaka into enamandla. Cela bemfundisi uDlamini size sime ngenyawo sijike mfundisi unaba nibambisane ngaye ngoba ngokwenu nobabili ingabe ngathi unikelwa umfundisi.